कश्यपस्त्रिपन्तामं जमदग्निस्त्रिपन्तामं तामसस्त्रिपन्तामं स्वयंभुवस्त्रिपन्तामहम् ओम सुराचिस्त्रिपन्तामं स्वयंभुवस्त्रिपन्तामं रैरवस्त्रिपन्तामं चक्षुस्त्रिपन्तां महातेजस्त्रिपन्तां वैवस्वस्त्रिपन्तामं ध्रुवस्त्रिपन्तामहं धवस्त्रिपन्तामहम् ओम अनिबलस्त्रिपन्तामं प्रभास्त्रिपन्तामं नारदस्त्रिपन्ताहं ब्रह्मादिः पर्यन्तं जगत्त्रिपेतामिदं ततः काञ्चिसूत्रकृत्वा हरि ओम हरि ओम ओम भूर्भुवस्सुः सनकादय सप्तमनुष्याय गच्छन्तु तिष्ठन्तु क्रियते ताञ्जलाञ्जलेः दौदवञ्जलिसनकस्त्रिपितामिदं तिलोदकं तस्मै सदा नमः सनन्दनत्रिपितामिदं तिलोदकं तस्मै सदा नमः सनातनस्त्रिपितामिदं तिलोदकं तस्मै सदा नमः कपिलस्त्रिपितामिदं तिलोदकं तस्मै सदा नमः आसुरीस्त्रिपितामिदं तिलोदकं तस्मै सदा नमः बोधस्त्रिपितामिदं तिलोदकं तस्मै सदा नमः पंचशिखस्त्रिपितामिदं तिलोदकं तस्मै सदा नमः दिव्यपित्रेः तर्पणाः अपशब्देन कृत्वा हरिः ओम गुरु त्यो चिनीको बट्टा दियो हजुरलाई दुःख दिने दुध दही घिउ पनि यहाँ आउनुपर्छ है सिधामा पर्छ त दुध दही घिउ के सिधा हुन्छ जस्तो लाग्छ हरिः ओम मोटकालीमा आए भएपछि मोटक आलियो आलियो पनि आह्वान पनि गरिसक्यो आवाहं कव्यबाट नलायः दिव्यपर्या गच्छन्तु तिष्ठन्तु क्रियते ताञ्जलाञ्जलिः कव्यबाट नलः त्रिपितामिदं तिलोदकं तस्मै सदा नमः मर्षणं कव्यवाह त्रिपितामिदं तिलोदकं तस्मै सदा नमः अनलस्त्रिपितामिदं तिलोदकं तस्मै सदा नमः सोमस्त्रिपितामिदं तिलोदकं तस्मै सदा नमः यमस्त्रिपितामिदं तिलोदकं तस्मै सदा नमः आर्यमास्त्रिपितामिदं तिलोदकं तस्मै सदा नमः अग्निवातस्पितरस्त्रिपितामिदं तिलोदकं तिभ्यु सदा नमः सोमपास्पितरस्त्रिपितामिदं तिलोदकं तिभ्यु सदा नमः वरिखदस्पितरस्त्रिपितामिदं तिलोदकं तिभ्यु सदा नमः चतुर्दश यामस्तो यहं विर्यता ततः यमाय नमः धर्मराजाय नमः मृतवे नमः ओम अनंताय नमः वैवस्वताय नमः कालाय नमः सर्वतक्षाय नमः उदंबराय नमः ओम दग्नाय नमः नीलाय नमः परमेष्टिन्ने नमः ब्रिकतराय नमः चित्राय नमः ओम चित्रगुप्ताय नमः अमृतेन गम्यः हरि ओम मधुवातरितायते ओम मधु उज्जम भान्तिर्षि अद्यत्यादि अध्यय पूर्व संकल्प सिद्धिरस्तु अद्यत्यादि अध्यय धनञ्जय गोत्र पन्यस्याः दर्शन सम्मान अस्मत् सोमनाथ शर्माणम् अस्मत् आत्मः जन्म पितुः चिरञ्जीविः शर्माणं प्रथमाञ्जलि वसु स्वरूपाय प्रथमाञ्जलिः तिनैचोटि कि एकैचोटि अद्यत्यादि अध्यय पूर्व संकल्प सिद्धिरस्तु अद्यत्यादि अध्यय धनञ्जय गोत्र पन्यस्य सोमनाथ शर्मणो अस्मत् आत्मः जन्म पिता चिरञ्जीविः शर्माणं द्वितीयाञ्जलिः वसु स्वरूपाय द्वितीयाञ्जलिं तरन् तस्मै सदा नमः अद्यत्यादि अध्यय धनञ्जय गोत्र पन्यस्य सोमनाथ शर्मणो अस्मत् आत्मा जन्म पिता चिरञ्जीवी शर्माणाहं वसु स्वरूपाय तृतीयाञ्जलिं तरन् तस्मै सदा नमः
मैले मधुभातदेखि लिएर सबै भनेको छु ए, उज्जवलमती हुन्छ। पनि भनेको छु तिनवटा त्यसमा परेन हुन्छ अद्यत्यादि अद्यहम् आफैले भन्ने हुँदा त्यसमा गाह्रो पर्दैन कि हजुर पूर्व सङ्कल्प सिद्धिरस्तु अद्यत्यादि अद्यहम् पालो कसको आयो त्यति मात्रै भन्नु अद्यत्यादि अद्य पूर्व सङ्कल्प सिद्धिरस्तु अद्यत्यादि अद्य धनञ्जय गोत्र पन्यस्य अस्मदात्मा जन्म मातु अर्थ कर्तव्य वस्वरूपाय सांवत्सरिक एकुदृष्टि श्राद्ध कर्मणि निमित्तक अस्मदात्मा धनञ्जय गोत्र पन्यस्य सोमना शर्मणम् अस्मदात्मा पितु पितामह हजुर पितु पितामह त होइन ए आफ्नै पितामह आफ्नै पितामह हो नि त पितु पितामह त बुढाको गएको त पितामह चाहिँ टेकना टेकन शर्माणम मातु होइन एक एक पुस्ता प्रथमाञ्जलि रुद्र स्वरूपाणम रुद्र स्वरूपाणम प्रथमाञ्जलिं तरन्तस्मै सदा नमः तरन्तस्मै सदा नमः दोस्रो पटक पनि भन्नु अद्यत्यादि अध्याय पूर्व सङ्कल्प सिद्धिरस्तु अद्यत्यादि अध्याय धनञ्जय गोत्रपन्यस्य सोमनाथ शर्माणम अस्मदात्म पितामह टेकना टेकन शर्माणाहं रुद्रस्वरूपाणं प्रथमाञ्जलिं द्वितीयाञ्जलिं तरन्तस्मै सदा नमः तस्मै सदा नमः अद्यत्यादि अध्याय पूर्व सङ्कल्प सिद्धिरस्तु अध्ययम् धनञ्जय गोत्रपन्यस्य सोमनाथ शर्मणो अस्मदात्मा पितामह टेकन शर्माणाहं तृतीयाञ्जलिं तरन्तस्मै सदा नमः तस्मै सदा नमः तस्मै सदा नमः अब चाहिँ बिजु हजुरबा अद्यत्यादि अध्याय पूर्व सङ्कल्प अब मात्रै पितु पितामह हो त पितु पितामह चाहिँ अब हजुर अद्यत्यादि अध्यय पूर्व सङ्कल्प सिद्धिरस्तु अद्यत्यादि अध्यय धनञ्जय गोत्रपन्यस्य सोमनाथ शर्मण अस्मदात्मा पितु पितामह विष्णुकान्त विष्णुकान्त शर्माणाहम् आदित्य स्वरूपाणं होइन आदित्य स्वरूपाणाहं प्रथमाञ्जलिं तरन्तस्मै सदा नमः तस्मै सदा नमः अद्यत्यादि अध्ययम् धनञ्जय गोत्रपन्यस्य सोमनाथ शर्मणम् अस्मदात्मा पितु पितामह विष्णुकान्त नि विष्णुकान्त शर्माणं द्वितीयाञ्जलिं तरन्तस्मै सदा नमः तस्मै सदा नमः अद्यत्यादि अध्ययः पूर्व सङ्कल्प सिद्धिरस्तु अद्यत्यादि अध्ययः धनञ्जय गोत्रपन्यस्य सोमनाथ शर्माणम् अस्मदात्मा पितु पितामह विष्णुकान्त शर्माणम् आदित्य स्वरूपाणहं प्रथमाञ्जलिं